Саламатсыздарбы кеч урматтуу кыргыз элим, аман турасыздарбы? Биз жолдошум экөөбүз сиңдимдин жакшылыгына келдик. Кичинекей уулунун тушоосун кесип атышат. Азыр эшикте коноктордун баарын чогултуп, тушоо кесип Азия менен өткөрүп, андан кийин жалпы конокторду залга киргизебиз. Аяр ресторанындабыз, абдан сонун экен. Эски жасалгасы, аппаратурасы, акустикасы баары сонун. Андан ушул сиңдим менен күйөп аламды, кичинекей уулу менен өзүм киргизем. Кудай буйруса, Каныкей Иралиева эжекебиздин бала жыты деген ыры менен той жакшы өтсүн, ар дайым эле тойлор болсун, баарыңыздардын үйүңүздөрдө дастарканыңыздар жакшылыктарга жайылсын. Жакшы маанай каалайм сиздерге дагы. Бишкек шаарыбызда дагы бир суши кафеси ачылган, Накису суши деп аталат. Ошол жака дагы жакындарыңыздар менен, досторуңуздар менен барып, даам татып кетсеңиздер дагы болот. Абдан сонун. Урматтуу Москва шаарындагы биздин мекендештерибиз, Кудайым буйруса, убакыт аз калды, жакындап келатат. 9 февраль күнү Азия номер 1 чайханасында баарыңыздарды күтөм. Мен атайын сиздер үчүн баратам, сиздерге жакшы маанай тартуулайын деп. Сиздер дагы Кудайым буйруса мага жакшы маанай тартуулайсыздар деп ишенем. Сиздер менен жолугушабыз, сүрөткө түшөбүз, ырдайбыз, бийлейбиз, көңүл ачабыз. Бардыгыңыздарды күтөм. Азия номер 1 чайханасында. Концерт Кудайым буйруса кечки саат 8-де башталат. Мен дагы аябай толкундануу менен ошол күндү күтүп атам. Сиздер менен жолугам, баарлашам, бийлейбиз, ырдайбыз деп, жакшы маанай тартуулайбыз бири-бирибизге деп. Мен сиздер үчүн гана ырдайм ошол күнү. Баарыңыздар келиңиздер, андыктан сиздерди күтөм абдан чыдамсыздык менен. Көрүшкөнчө 9 февраль Азия номер 1 чайханасы. Унутпаңыздар. Assalamu alaikum dostlar. Biz üçüz bir kadrda. Ana, bir kadrda bir klipte sadardı. Hit çıkarma. Retro 90-yıllar varas. Bizim görmanlar, na şaydağa geldik. Uğarmanlar. Aşağı var salam. Dostlar bugün men bir tuğan kuyup alamdı tuğan günü. Qanday prank qilamiz. Бальзам после бритья, для бритья. Түйінен әншісі жасай қойдық. Бұрасаны бекітіп қоямыз. Қазір мынаны бағалашамыз. Үстіне ақша қойып. Реакциясын көресіз. Бүгін сен туғанын қадар даядадым десең, мен білмеймін. Жағы жақпай бұрып, жағышы дене мүмкін да. Бұрып, сенде выбор бар. Мына подарок таңдасаң болады. Либо ақша таңдасаң болады. Нені таңдайсың? Onun içinde her nesi olsun. Da? Kumat nesi olsun. Padarkandan diyor. Padarkan mı? Kim olsa ki? Padarkandan diyor. Ne? Düşün. Ne? Tertini bu koyarayım sonra. Tertini. Hadi çıkar. Padarkan. Точно? Точно. Ne? Atak benim sana boş koyayım. 5 сом где подарок? Көтөрүп көрсө? Говорит. Açsa oluyor bırak. Savıyor? Sarık mı? Bence aşağıdan karışık değil mi? Akşam mı? Yaktandan kılmak dersin alıp kalsın. Makul genç padarkan ne dersin? Ne olsa bir varsa. Makul ha? Точно? Kapı olursun. Kapı olursun. Ben peledim al deveysin. Ova. Kako 5 mi? Oho! Gözüm Pedram padarkan kan bu? Ahmet, normal jakşı. Normal mi? Alıp kolunu alıp gör da. Gözüm kallarına. Bunday ekan. Oho, lebrit ekan. Ya bilgen yok mu? Bu niye ki bilgen? Nime ekan? Javob ekan da bular. Son ekan. Qanday firma? Ekolighter da. Жақсы firma. Son ekan. Rahmat. Kapa emasmi? Yo'q, kapa emas. Жақсы алып қара да. Жақсы алып қара? Неге? Қарап көр да. Дагымы? И. Охо. Ушундай. Ушундай экен. Rahmat Gülnazcı. Naстоящий свинин. Да. Rahmat Gülnazcı.
Начни. Мен хотя бы дайыма довольный жүрем. Шuna ма? Шuna сияқты? Я хотя бы зуб чищу каждый день. Мен де білдім көбісін. Бір жаққа кетіп отқанда настроением бұзыла береді. Проблема жоқ кетем. Нормально ошибся, сөздері таппай елесің. Идеальный. Я хотя бы в туалете 2 часа не вижу. Нелесі туалет білет. Мен наоборот, хотя бы 2 часа в туалете. Нет. Ты с телефоном сидишь, мне хотя бы телефон менен отырбай. Мен хотя бы балдардан қашып кетіп телефон менен кечке чукулап туалетте отурбайм мен деле. Сагышып. Капатлайсың туалетте. Кыздардан качып. Жан десе, я хотя бы лишь бы любой нәрсе. Ой, айтпайлы ғой. Болочан.